مرحبا بینرین هجا د برنامه یک دن ورزبای ده لگل میوانه کی نو ام دی سال پیش بریوانه ایرو میوانه من استودیو زمانزان و لکولینر سامی تان ما مثل سامی بخیراتی نه بخیر دبیر سامی من وقت زمانزان و لکولینر دانستیم لی ام دزانم گود سروک کمالیا چند و زمان کردیا رهایجی لوی داری خباتی و چهار دل بست خبات الرهاي طبيعي نونه يعني زدتر وكي هم بيجن درس زمان وكي هناك خباتين كم خبات تشتي بيواي انا هاي جيم بيجن خباتك تبي كملاك دن هي كملاك ما دن هي الرهاي بنافي زمان غير لقال وان وهناك كمالين الهرمه وكي اصلا ما مستطيع خباتك تمشان يجي الويد درس زمان تدمي ويعني خبات بقلم بريل راح بفيرن جنن بيجي باشه يعني اصل چارچوبه من نه مثلا کامل و اکتب وقتی دن از خوازم صحبت ما بود پرسو برسه ایران میکنه جبر كنت زمانزاني وجبر براستيجي كذا السر ما قال لك كسان هي جبر لكولين انت جبر برهمين انت از دخوازم وهم بیم یعنی هگر زمان بیرا کولکتیف ملتکی بی یا جیان جواکه که بی و هنگه گو اوندا بونا زمان تی و تا اوندا بونا کیجم بشری رو که تی چه معنی؟ بله يعني ديرو كده تدي ديرو سر دو ويا بل زدتر سر بلغيا ده حتى بنا ساكرين بيجن وهر وها عليك ويت دي اركولوجيك هي كو زدتر ام بيجن تشتين وكي دابون ريتين بيجن ماتريالن مشخص ام بيجن يعني شيمبر دا توكني اساس ام بيجن ديروك عليك اول عليك جي ديروكا دفكيه کو ام بيجن سر زارو زمانتي د چيروكا دستانا افسانه حتى بنگه هوي دچه دگهجه ميتولوژيه ويجر دما كوتا ام بيجن زمانه كشت تو پیروی دابنریته گشی دکوجی توی حافظه جی دکوجی ام بيجن يعني آوایی کی بیرکرینه آوایی کی حضرینه آوایی کی فکرینه تو دکوجی آوایی کی ام بيجن هست بکرینه تو دکوجی بکشتن زمانه کی يعني بيجن بمرنا زمانه کی او اجبوی کی جن بيجن د لیتراتور جره مثلا اکولوژی چاندی دی بيجن هر وکی چوا اکولوژی ام بيجن خوازایی هي سرشته هي علی چاندی واجی بيجن اکولوژی یک اکولوژی چاندی هي اکولوژی زمانی هي كوت بكشتنا هر زماني ام بيجن او تشتين كو بوي زماني هاتنا فراندن آوای فکرینا دوی زمانی دا آوای هست بکرنی بوی زمانی تک تیچن بیش مثلا ناوی گلک گلوگیا ناوی تشتی سرشتی ناوی تشتی نبیشن اسمانی yani ev tişt kişt pera ten kuştuni mesela bunu menen bejin navlekirna rengan her millete gel her bejin ahaberin zamanı ki avay ki navl dengan kiriye yani bejin lenherina tekiliya bu sürüştere bu xazayra bejin be vera bejin evgiş ev hafıza giş olera da bunu menen eğer Kürdi te bej mesela tav kuşt te deng bejit kuşt mesela bejin te çirokan de kuşt دستانه دکوجی تورگرین زمانه کی جدی ست روحیت وی نادی یعنی ام بجن بفکرین کو دنگ بجه بزمانه کی دن aynı tişti de bejem bejin çirokam strana meme alan de bejem mesela ve çıkas ci xob gire ve çıkas ev bejin ve tamay tkarice bistin tkarice bistin yani revş bi avayım bejin bu ki mirna her zamane ki mirna bireki mirna em bejin avay ki jiyaneye mirna hespekirne ki بله اصل زمان و وقتی تی مسئله دستلات وگریته این گوری تی دست ایجا برواجی و وقتا کن لبنه دستلات چما بری هر تشتی زمان کنترل کن مثلا نه آخه یا جی نسین اوران زمان کنترل کن دخن کنترل آخه یا جی زمان خواه ایجا زمانه و دستلاتیه لسر تفرز کرد نه تنه الولات ملگلک جهندن بله يعني زمان تدس زفت كر تبدس خ زمانه ملتك توجه هولي راكر تو اصل هستو رمان وي كنترول دكي ت هست دستلاتي سر هستو رمان وي امر وچت كي بوي اويان بجن تدستلاتي خو لسر ميجي وان مرو وان تبكتيني
Çünkü hatta meji mrova da deslatiye pek neyni deslatiye te fiziki per zede vataya vetine. Dedik ay tane bikuştini u bizim zordariye te deslatiye xo bemeşini. Devet tu ve ki em bejin buan bidi pejirandın. Dam pejirandın ekili ser wan pek binin. Bejin jeret bejin afrandına rızayı. Yani بدلخوازی ام بیژن خدمت تا بکن. جبو یکی دویت پیشی تکیلاوی بدیروکاوی را به چنداوی را بیژن به زمانی وی را قطب کی. بگی آوایدم تا افکر تا ام بیژن لشونا تگهشتن و بیربرناوی یا خسر یا جیات جدا تا تکبر هنگی و کتاب فکره و به نوی و خوابش بینته و داویه داشی و بکه خدمت تا. شخه میشه فکر بیجی زمان امورا دستلاتی دوی فکرش با کردی چهاد نشخینه. راستیه که برکو یعنی زمان هنه کی بربری و پیشبازی حتی رکبری دناف زمان داشته. چونکه هر زمان دخوازه سر خاک خوا تکانه زمان به. یعنی او تشک خوازایه ام بیژن جبوه کیجی دما کو خاکه کو ام بیژن او زمان لی دستلاته یعنی جم بیژن آخرین زمان لی دستلاته تونه ben بیژن هنیک دویر دا مشکلات درد که بیژی زمانی دگشدان و زمانی دام بیژن یعنی او زمان وکی رفیق کی وکی گیاه کی مر بفکر کل سر خاکی ام بیژن شینتی مزند به گشت به دوی سر خاکی یعنی اوجی سر زار و زمانی جواکی ام بیژن سر دمیجی جواکی دا آخرین وی زمانی دا گشت به پیشت که یعنی به فکر کردن به دانستاندنی وان مروان به آفراندن هلبراندن وان مروان او زمان گشت به دما کو دستلاتیا وان مروا تونه بر سروی خاکی ام بیژن هنگی دستلاتیا وی زمانی جی نامینه با وکی خوازای و وکی مگوتی یعنی به سردستکردن زمانی خواه هنک هست ام بیژن دخوازن خواه سردست من بفکرم بیژن yani hemi avadak dama ku qawmek yani jem bejin ideolojiyek yani jem bejin bawariyek ketiye ciheki mesela ev kiriyen bejin ev zaman çandavi hereme qadaxa kiriye mesela keşte Amerika'ya bejin çelme sorkan bejin hatta ve hereme mesela dama İslam ketiye ve hereme bejin artış İslami ketiye ve hereme çıkın bejin mesela tavetik ketiye naf kavmi İrani zamanı wan kavma qadaxa kiriye Railberg demek ki demiş mesela ne Kürdi ne Farisiye mecin ne karine benivisi ne mecin. Bu avayı yani destratiye xo pek aniye hezen serdest demiş. Beli. Dve rewşe der yani gori de felsefe zamani de Kürdi irod nabar xo parastun u jnu ve xo afrandine de lkuderi. Yani Kürdi tabi demam dibêjin em yani qada ku em erdnigariya ku em jê dibêjin Kurdistan erdnigariya ki gelek berfire he yani em bêjin ji ser sînorê ew ê bigire Türkmenistan hatta em bêjin yani ew ê rojlatê İranê ew ê digire bêjin ji sînorê em bêjin lor mesela Kurdî lor û ji vir wê de hatta anî diçe digêje em bêjin sêwaz yani قادك برفره و کردیجی بگلک ام بیژن زاراوین خو بگلک ام بیژن دوکین خو زمانی کی برفره باوی کی خوازای جبوی کی یعنی ام بیژن جالی روش استاتیه و جالی درفتن وجی و جالی پیشکتن و گشدان جواکی وجی هفت جدا جبوی کی تمام ام زمان د بیژن یعنی زمان کردی روشاوی چیه لگوری کدره د بیژن مثلا لگوری باشور خبردن ام لگوری روجلات خبردن ام لگوری باکور خبردن أنا بقول روجافا خبرد مثلا هم يا رب شوان جداية هن أجي برب شا كردها يعني كردن بيجن باوي قشتي بخابن بندستن يعني بناف دسلاتيا دبن دسلاتيا بيجن دولتان دولتان بيجن تاني اللي باشور ستاتيو كمان هي وك فدراليان بيجن باوكي ولقول بيجي ستاتيو زمان كردي هي پروردهيه روجافا هند زانن بيجن بواجوك بو بسالان بيجن وكي خسريك de facto hebon bijin nal servêjî rewşeke alûzeyên bijin kavê çi bibe çawa be ev destkeftiyên heyî ve çiqas bên parastinê yani li gorî vê erê zimanê Kurdî li ber tabii bi berxwedan û em bêjin geşedan bi hev re dimeşin yani bê hev nabin em bêjin yani hem tê zimanê xwe biparêzî hem jî
تبكي كو لغوري جيانانو لغوري ام بيجن هزرو رامانانو لغوري بيشكفتنينو لغوري ام بيجن بيشكفتني زانستيانو دوی زمانی جنوبا آوا بکی یعنی بروش خواه بره تنکار وی زمانی بپارێزی ام بيجن تو زمان ام بيجن yani zamaneki kulgori ام بيجن پێدوی و ام بيجن روشا جواکی یا ام بيجن سردما ناوین هاتب ام بيجن پێناس ew kirin teşegirt be لغوري جیانا ایرو مشكلة be yani ام بيجن ew bejbuye kêjî yani hem divê parastina wî bikirin hem jî pêşxistina wî bi hev re bêkirin em bêjin xebat divê mil bi mil bê meşandin ku ew ziman hem xwe biparêz hem jî geş bibe em bêjin yani rewşa Kurdî niha îro li alîk te berxwedan e li alîkê xewdanên pêşxistinê jî hene li gorî jiyanan wan bêjin duwarê termînolojiyê de xebatên kirinê gelek warên zanistê de kar pê têkirinê li ser medya civakî tê bikaranîne ragihandinê tê bikaranîne em bêjin hewl dide mesela دویژه تیپ کارانی چیروک پنتن نویسان هربست پن نویسان رومان پنتن نویسان دن بیشتر خباتن لکولینیست پنتن کرنی ل مخابن مثلا ev astek geleki astek marjinal dedim ne denk deminen bejin yani nagece 1 milyona insana bir taybeti zamanı neviskiye kurdi nagece 1 milyona insana o ahaftin aheveren zaman babak kesik ku babak sürüştü daxvin u pe danostandın etkin pe bejin ragihandın etkin pe hestu ramane xo pev dugarin hejmara wan kem de ben bejin o beveneve jber ku xabate ke zanisti ya kul ser zaman tekirni tane dinav komek em bejin kese xwanda u rewşenbîr u em bejin aktivist u dilxwazên zaman da dimine nakeve nav girseya gel u jboyki nava girseya gel zaman bu xwe قصد ben bejin yani formu qalbin zamanın biyani dikeve nave em bejin hedi zamanı ki durre derdikeve holem bejin ve ki zamanı mezcer duguz nava cevaka kurda bevene ve ki revşeki niv du zamanı derdikeve hole yani hem zamanı ku nuhim buya bu aveki xoşkini zanem ji zamanı xo bu xoşkini zanem ve ki du niv zamanı derdikeve hole revşek buya vay he mamosta galo ez nizanım yani helbet lêkolîner û kesên zimanzan û lêkolîn serkirin ya jî bawekî dîrokî jî ser xebitîne ew ê çêtir zanib dibe ew vê bersivê ji bidiyek ji wan kesan jî tûye van tiştên ku tu qal dike nîvdû zimanî ya jî nîv zimanî îje bifikirit li ser yek diyalektê yek zaravayê vê difikirî Kurdî çend heb zaravayê wê hene ew bi xwe jî îj de problemeke du sê heb alfabe am kartînin ew bi xwe jî probleme mesela ya min bi xwe wek nivîskarekê jî hê jî ji ber ku ez tîpên erebî nizanim hê jî yên Kurdên ku bi tîpên erebî dinivîs ez nikarim bi wan tîpan bixwînim ew bi xwe jî problemeke lê ez dixwazim vir vegirê mesela diyalekta wê ça bibe yani carê mirov lê difikir belkî ça bêjim belki 5 sal 3 sal şunde her yek bibe zimanekê din wek zimanên Ewropiyan nirxandina tê vîwarî de çi me Mustafa yani ha tabii bak mi got yani ev ernigariya ku Kurd sercin ku vaki Kurdistan'ın bejin ji arzil ekrad te binavkirini qadek berfirehe u bive nevi em bejin u ver her waha seçar devlet lüve dere deslatdarın u sinurin dund kişandın em bejin un zan mesela her aliye em bejin ser sinur yani her roj mesela em bejin Kolbert'in kuştunun ser sinur İran ve Türkiye em bejin ye fermiyaji her bajarê em bêjin ser xetê bin xetê li her du aliya jî kesî ku lingûyê wan hatine qutkirin ji ber ku bi mayîn teqînin lingê wan de yani tekiliyekê xurt jî di nav bera em bêjin Kurda da derfet nehat pêk nehatiye ku tekiliyekê xurt çêbe bi vê nevê divê ernîgariya berfireh da gelek bêjin şêvezar ya jî zarave û jêr zarava pêk hatine yani wekî devok jî tên bilavkir lêvkirin yani em bêjin yani bavê giştî wekî 5 zarave tên ew kirine mesela wekî kurmanciya em bêjin ser û kurmanciya naverast û kurmanciya baş yani jî jêrê yani kurmanciya bakur kurmanciya naverast navîn û kurmanciya başûr wî wê tê binavkirinê lê dibin wan da jî gelek şêvezar yani ew ê em bêjin devok hene ji bo yekê
yekirina van hinekî mesela ev yani tedî mesela yekirina zimanî yan jî standardkirina zimanî yan jî zimanekî bi pîvan em bêjin mesela deshilatiyê ye. Mesela statüye ye. Yani bavakî xwazayî heger yani Kurdan em bêjin ev derfet hebûna bavakî xwazayî bi hevra bijîn bazara xwe geş bikin em bêjin û bi vî avayî pêşketina ziman pêk bi hata hingî bavakî xwazayî ya zaraveyek ji wan ew dibû ya sentezek derdiket çend cemî zaraveyê sentezek hevpar dike yani yek ji wan ku dembêjin aliyê bazirganiyê da aliyê perwerdeyê da aliyê baweriyê da hûn dizan mesela araba gelek zaraveyê û evê wan hene lê ji ber Qur'anê zimanê Qur'anê em bêjin yekirtina xwe mesela em bêjin ew erebiya standart jî lûgat fusha dibêjin yani ew pêkanîn em bêjin yani li ser evekî em bêjin li ser bengehekê bi awayekî pêkanî Kurda an hev derfetine ji bo parçekirîn em bêjin û gelek cîha jî bê statîne îro biriya ragihandinê em biriya danistandinê em bêjin ew ê pirindik ew tekîlî çêbûne lê çarenûsa wê bixabin girêdayî çarenûsa Kurdan e yani tedî tiştekî asayî ye ji ku piştî demek em bêjin her zaravek wekî ziman be em dizanin ku mesela zimanê Hînda Ewropî giş yek ziman bûn lê pişta ji wê çiqlevê derketin ji hev koma zimana pêk hat pişta di nava wê koma zimana zimanê servixwe derket em bêjin wekî zimanê İranî mesela hemî ji zimanekî derketin lê pişta ji wan çend ziman derketine normal e ku em bêjin eger rewşa Kurda bi vî awayî be normal e ku jê çend ziman jî derkeve ji tiştekî xwazayî sürüştiye girêdayî çareseriya Kurdan bixwe ye girêdayî em bêjin pêşeroja Kurdan bixwe ye yani ji bo yekê ancak mirov bi projeksyonek ew nikare tiştekî zelal bêje yani îcar Kurd dikarin di wî warda em bêjin asankariyê bikin wekî gotî yani diwarê ew de em bêjin mesela alfabeyê de dikarin mesela yekirina zaraveya hinekî karekî bi darê zorê ye mirov kare bêje min ew bipirse yani gelo devij mesela îja zaravaya ber standardkirina zimanekî em bêjin zimanê Kurdî ew ê cihêrengiya vî zimanî dewlemend bike an wê hin dengan hin tiştan bêdeng bike ew jî heye tabii ew jî aliyek mesela gelek em bêjin zanyar û zimanzan hinek ku li dijî standardkirin nebû yani asıl standardkirin yekrengkirin hinekî jî ew hişmendiya netewê devletana ku dixwaze bi taybetî jî em bêjin deshilatê û em bêjin yani hêzên ku bazara pêktîn em bêjin serdest di bazara milletekî de serdestin dixwazin ji bo ku em bêjin di hilberînê de serdestiya xwe pêk bînin em bêjin di bazirganiyê de serdestiya xwe pêk bînin dixwazin em bêjin zimanekî standard derkeve ku karibin malê xwe baştir bazirganiyê xwe xweştir bikin em bêjin yani ew aliyekî meselê jî heye yani ew xebar hin cara mesela tedî dîrokê de hinek ji wan bi darê zorê çêbûye hinek ji ber pêdiviyê çêbûye hinek bavekî xwazayî sürüştî çêbûye ya Kurda bavekî sürüştî em bêjin bi taybetî hem di navbera zaraveyê de hem jî di nava zaraveyê bixwe de asıl standardek çêbûye berbihevatinek çêbûye ew jî mesela zêdetir doza neteweyî tekoşîna ji bo azadiya neteweyî hinekî Kurd berbihevîne û nêzî hevkirine yani ew jî derfeteke divê tenê em bêjin aliyê ew ê ne aliyê aborî ne hinekî vî alî jî aliyê hişmendiya neteweyî jî em bêjin di vî warde rolekê girîng dilîze wekî min gotiye lê dawiye de çareseriya ziman jî girêdayî çareseriya wê milletî bixwe ye em bêjin belê mamoste divê serdema hişê çêkirî de ya jî êdî ûn çi navî wî dike ayî gelo zimanê biçûk xurttir bibin yan wê hêdî hêdî ya jî zûtir winda bibin tedî li ser ew ê de du hişmendî hene yani ew de yani li ser zimana du zext hene yek zexta ku em bêjin bi taybetî bi derketina netewê dewletan pêk hat û xwest ku her neteweyek zimanek hebe û zimanekî yekreng hebe yani ne tenê zimanek hebe zimanekî yekreng hebe yani ew netewê dewlet dema derketin tenê bêjin zimanê
جبلی زمان خود قدخانه که جی ریل برنه گرتن هر وها د زمان خود دجی لگور خود یک گرتن که یک رنگیک بکنه او عالیه که مثلا او د اصلا نتوه دولت ده لید اصلا جهانی ده همان روشه و که گفت مثلا اوجی اوم بجن گردونی بون یعنی جی گلوبالیزمه کو اوجی د اصلا جوردا بسابتی هزن ناو نتوهی تشتکی سر فرض کن کو یعنی زمانه کی د اصلا نتوهی ده فرض کنج بوی که د ناو زمانه ده لگوری خو هیرارشیک چکنه مثلا د بجن زمان محلی yani em bejin deveri heremi zaman neteveyi o zaman nav neteveyi em bejin. Yani icar heze nav neteveyi em bejin zaman nav neteveyi sermefez. Kem bejin herkes xo mecbur dimine ku İngilizce hi be. Zaruki xo hini İngilizce biken bejin. Çimaj bu işte derfete kar em bejin işte peşevi vekili be kar bibine perverde kurt bibine u her vaha. O ali dejin teve devlet işte gidin liser ev ferz ki. İcar ev ali ki yajbu ki ji mesela da asla cihani da ev hişmendiye ki lehemberi ve hişmendiye ji yani ev hişmendiye de beje jibu ku tekili baş bibin jibu xabat mesela hilberin peş bikeve imrov devlemen bibin em bejin avadani çebe ve herkes bir zamana ki haber bide davi yani dedi jibu ki zamana esperanto çekirin mesela lehemberi ve asıl edi derfetin teknolojik derfet imkube bejin peşketinin teknolojik ve derfete de kutuve bavan bariyer zamanı icraki yani şuna ve zamana imrovek biçen zamana garbe haber biden bejin demrove beredece ev mesela tabii insan yarışan bir em bejin insan ekveki mesela Mars bir fikre biçen zamana zani yani em bejin mesela Ahmed Khani biçen zamana zani yani tane bir zamanaki ne zani yani tane bir Kurdi ne bu yani em bejin çar zamana mesela zani bejin yani lehemberi akliyete ku yek rengi yek zamani ser o fert ke o hiyerarşik edkhal naber zamana deve ew ki akliyete ku per zamaniye per çandiye liser mirova ferz ki yani jem bejin hişmendiye ki per zamani per çandi çetke şu bu parasına ekolojiye çandi yani hişmendek bir abi hebe devi vardı tabi teknoloji dikare pişkiriya mirova biken bejin Ege baş beb karar. Le hezen de baş u rast beb karar ne bejin le mukhaben ev hej teknoloji disa hizmet destelatlar da yani hizmet destelatlar evji تدري بيجي مثلا ده عم بيجي نهاي قالة 7000 زمان دكن işte 5 sali da nivi jvan zamana ve bimrin bيجي mesela yani le aliye ki jem bejin işte neteven yek bu UNESCO em bejin yani dehmi em bejin rojin zaman daike do evedin da em bejin doza propaganda per zamaniye dikin per çandi dikin jderete xwazin ku derfetin perverdehiye bidin zaman jibili zaman fermi لو شخص بيكورة أو جهني كجرداي أو قرسيا أو هشمنديا جواكية كو çok kendi bir zamanı خواهی كمان و kendi bir karbon بپارزن بيجن أو دستلاتي أو شخص بهبه. قالوا نتوه دكار بيزم خشنو ve بافرين. يعني مثلا ميناكن ديرو كي çehemen. Yani naha tedid evde mesela dozen netevide insan minaka bejin Cezayir'e ويا إيرلندا هي كو زادترن بيجن يعني سر زماني حتى هندستاني كل سر زماني بيجن داغير كاري خوا أواكنه اللي تشخص كان خوا آزاد بكن بيجن مناك دنا بيجن أواكن نقاشك دنا لأساسي يعني أسد يعني هكذا خازي ما قوي زمانك نتني أم بيجن نافجينا راجعان دنيا تمام ده هذا الروحية مروف حزر ورمانا مروف دست دیار دکن بیشی. جبوی که جیت هگت تو کاری بخوازی روحی خوی نتوی یم بیشی. حس بکرنا خوی نتوی بپارزی دوی تو زمان خوب پارزی. سروی آوا بکی. سر زمان کیدن. سر زمان کیدن تنکاری خوا. آوا بکی تدوی تشتکیدن بیشی. راست ev aliye siyasi aslında. Siyaset şu hana ayrıntı bir siyasete bir أخافتني ذا بزمان وقريد هكر زمان قد أخاف قالوا السياسة جبردور هل بعد يعني السياسات تدي مثلا نعم هجتو مثلا چند أخو زمان أخو ناسنامه أخو نبارزيان بيجن تو سياسات أخو السرفي بنجهي نكي هنجي تسر زمان كيدن چند كيدن تأسست السياسات ملت كيدن دك يعني السياسات
ام بيجن چندکی دن سیاست زمانکی دن دکی yani تو یا خناکی و ببینه وی اوجیو که مثلا بيجن تو ام بيجن تو زمان في خو یه ام بيجن نتوی جی ام بيجن یه چاندی یه زمانی دکی دما تدف جوی برد او ماف حتی توی دوزه نکاری به زمانکی دن بمشینی yani دوی تو وی دوزه جی به زمانی خو بمشینی يعني في روشة ده نتهن سر كردي بيجم سر همو زمانين در روشة كردي ده قالوا ما في زماني مشاركة قانونية مشاركة أخلاقية يعني مثلا طبعا قانون بخاجي بنجهوي أخلاقية هبتك مشاركة يعني مشاركة أخلاقية مشاركة إنسانية مشاركة مانو نمانية مشاركة يعني بيجن هبونية بيجن يعني تدخازي يعني تاني ناخذ زماني خو تدخازي خواب باريزي تدخازي هبونا خواب باريزي بوي زماني مثلا أنا ام بيجن د ليتراتورة ده مثلا بيجن يعني ام بيجن قد خكرنا زمانكي وبدار زوري ام پروردهيه بزمانك سردست يا بدار زوري قرقرنك يعني جنوسيد تبو يعني ام بيجن پرستنا زمان جبوه کیجی پرستنه که بوینویه پرستنه زمان و چند جبه که ناسنامه و چند سروی زمانی بکته یا و بوینویه یعنی جبوم اواجی ام بیجن تدی بیجن سوجه کیله دیجی مروهیه جبو یک وی زمانی قد خد که استنگ که بربند که و بوی اواجی هربت مسئله که اخلاقیه جی او نه دوی محبته ده او كانت شيء از باور من هولنديين وقتها جو كولونيال او تكن لافريقيا از باور افريقيا رشكن يجا جبر زماني خوي جال سروان ده فرض كرن و وكي تدي الفي درجي هر سبه دبستان بزارو كان صوند تاع خارن يجا الهولندا الور بجهدكن زاروكن رشك وی دخونن از زاروکه کی کجو چافشین اندامه نفر قومه کی قدیم یعنی تو وان زاروکن رشک وی سونده ده دخانیش وی سروده ده دخاندن از زاروکه کی کجو چافشین نفر قومه کی قدیم يعني هو تبي واقعي كأصلا حقرت الوان إنساني كجو چافشینجی يعني جنجن حقيقي الوانجي يعني او انسان بيجن هر كسب رنگ خو رنگ چاوي خو شكان بيجن يعني اريوان غوري خو شكري اما مونتك كان الوين بيجن همان تش الفيار جنب بيجن او كده بيجن هم ترك مدينه همان منطق عين تشتم يعني همان تجيشتني tabii devir tiştegu vakta güyce deslat zori او دكه تدي ما تسري دجي قال كل مداخله زمان دكه tabii انجام که تراجیک جی درد كبه يعني از بخواه بدهان جاران از باور من همو بون مشاهد از بخواهی بون مشاهد جزمانه خواه شرم کرن جزمانه خواه دراویان يعني البسيكولوجيا جواكي ده وشرم كرنا زمانه ده که چه برين شوبان لهشمندية مروان ده هيله قالو نك مثلا الزمان ذاتن در بخاريه يجا او برين چاوا يعني شوبين چاوا مايندل سر روحيتا انسانا دهيله كو هشمندية وانا دي الغوري وي بريندار ده بله يعني انسانا كي كون بيجن بنرخي خارة نلهف كريبه ام بيجن بخارة نلهف كريبه انسانی که دنبال خدا او قص ناکوکیان خرد بجی هنگی او انسان به جواکی رجنال هفکریه یعنی جواب به جواکی نوا شرکی دایم بجن مثلا مینا که به هنم بجن تدی بجن مثلا سوید دماکه ام بجن عین وقتی ترکیه ام بجن زمان قد خبو کسیج در و دهاتن مجبورن سویدییم ببن فلان فلان بشار لیکولین کرن و دیتن کد به یعنی به آوای نکارن ام بجن وان مروت تبي جواكا خو بكن بارشيك جواكا خو بيجن يعني وكيل بيجن تدير او بيجن انتجراسيون بكن يعني بويا ويان بيجن كسين كريمنال دردكتن هولي سوجداري زياده بتبدين ابا جوانا دا زياده ترد بو ام بيجن السرفي اساسي قلت ان في انسان بچاندا خو بزمان خو پرورده ببن وكاربن خو ناس بكن وجبو ام حرمتي نشاني چاندا وان زماني بدن جبو اوجي بوی آواید بشتری تبی جواکا ما ببین و بجواکا مرا الهفکری بنام بیشن
yani ew ji hürmetên nîşanî me bidin em bêjin nîşanî nirxên me bidin yani ew alî derûnî yani insanekî ku em bêjin bi darê zorê em bêjin zimanek ser hatibe ferz kirin kesayetiya wî çanda wî bi darê zorê jî hatibe standiyan jî hatibe qutkirin ew însan bi xwe re di nava nakokiyê de bi civaka xwe re di nava nakokiyê de em bêjin însanekî ku em bêjin di dibistana ji ber ku Kurdî xeber de lêdan xweriye em bêjin pişta jê re hatiye gotin ku em bêj tedî ew çi dibêjin Kürtçe konuşma qulu başxane tiştê vîya em bêjin yani kesek ku vî berpirsin û em bêjin dema te Kurdî xeber de mala xwe de ji bi Kurdî xeber de hatin ew tu jî biçî ji diya xwe re ben ku hiç bi Tirkî nizane te bêjî mira Tirkî xeber de em bêjin ve hişmendiye çekirî encam çi derxisiye ku ev insan ji xwe direvin ji çanda xwe ji zimanê xwe direvin em bêjin dike ku mesela ew bi taybetî gelek malbat bi zarokê xwe re bi vî zimanî xeber nedin zarokê xwe bi darê zêrê bi Tirkî mesela gelekê wan hene bi xwe xweşikî Tirkî nizanin lê zarokê wan bi Kurdî nizanin em bêjin yan jî di nava hev de bi hev re em bêjin zimanekî wekî zimanekî krîpto bi Kurdî xeber din lê bi zarokê xwe re bi Tirkî xeber din rewşekî bi vî awayî civakekî ne li hev em bêjin civakekî bi xwe re ne li hev kirî bi nasnamayê xwe re ne li hev kirî em bêjin ne di nava aştî û aramiyê de hengî ew civak bi xwe jî di nava aştî û aramiyê de nikare bijî em bêjin sûc û sûcdarî nakokî rikeberî zêdetir dibe nava wê civakê de yani ew mirov tu care jî bextewar nabe demek ku insanek yani civakekî ku insanê ne bextewar ne aram pêk were ew civakê nabe bextewar û aram yani wê ne serkeftî bijî yani helbet bi tu avayî nabise û wekî din yani ew hişmendiya berê ku digotin işte meciyê mirova bi sînû re dikare tenê yek zimanê bigire dema te zimanê duhemîn anî jiyê heyî dixwe ji bo yekê jî yani divê anca insanek baş yek zimanê ew aqliyet ew tê gihîştin guhar êdî insanek zarokek bi taybetî dikare sê çar zimanan bi hev re hîn bibe hiç müşkile jî tune mînakê wê bi xwe di nava civaka me de jî hene bi xwe tecrüban bi xwe jî heye mesela em bêjin mesela yê we bi xwe jî heye em bêjin gelek malbatê bi wekî we hene ku mesela zarok di kîjan zimanî pê re xeber di vî zimanî eger di nava malbatê em bêjin sê ziman lê bawekî rêk û pêk sîstematîk pê re were xeberdan ew zarok wan her sê zimana bi hev re bikartîne û tev li hev jî nake yani dizane ku wê bi kê re bi kîjan zimanî xeber bide û bêyî em bêjin xweşaş kirin bêyî jî tev li hev kirin bi yekî re bi kurmancî bi yekî re bi Tirkî yekî re zazakî em bêjin bi yekî re bi îngilîzî dikare xeber bide yani di vî werde hiç müşkiletî ne ev yani wekî din insanê pir zimanî em bêjin difikire yani mêjê wê hêve kirîtiye û di zimanê hînkirina di asta akademîk de jî hê serkeftî yani gelek xebatê ku diqadê hatine kirin di warê ziman nasî de em bêjin vê ekîb avekî zelal destnîşan dikin em bêjin belê Mamosta qasek berê jî te qala mesela globalizm û Kurdî yani jî zimanan kir globalizm ji bo Kurdî derfete yan ça bêjim asîmîlasyoneke nerm yani niha Kurd tabii hê di wî warda pir zêde ew nînin em bêjin yani asıl pirsgirêka Kurda ya heyî îro pirsgirêk di evê de ye mesela netewê devleta de yani îro li pêşketina Kurdî astengiya li pêşketina Kurdî ew sînûrên hişk hişmendiya hişk ya netewê devletan e ji bo yekê globalizm zêde neketiye Rojava Kurda belkî siva roja me jin Kurd bikevin bin xwarin mesela ew mesela globalizmê li ku derê ji bo Kurdî problem e ji bo başûr ji Kurdî de problem e yani çünkü başûr pirindik statüye Kurdî heye perwerdeyî bi Kurdî ye û lê danûstandinê wan zêdetir bi cîhanê re em bêjin tedîl wê de mesela piştî 2008 Amerîka ket wê derê em bêjin ew statû hinekî ew bû ji bo yekî yani niha li wê derê problem e tibbî mesela gerek terminolojî em bêjin İngilîziye mesela zêdetir balawan ser İngilîziye em bêjin zimanê ew zêde ketine wê derê dibistanên taybet kolejî molêjî ku bi İngilîzî perwerdê dikin zêdetir ketin mesela ji bo wan pirsgirêkek e lê ji bo vî alî em bêjin ji bo yê rojhilat ew globalizm pir zêde ne pirsgirêkê heyî mesela ya vê derê mesela statûyê ye mesela mafê perwerdehiyê ye mesela bi karanîna ziman di hemî qadê jiyanê de ye
پرسکه که من ها پرزده به گلوبالیزم را تونه ام بیشن لطفی دا آستا گشتی دا به نوی اوجی آستنگی که حتی جا نه او مثلا گلوبالیزم یعنی بیشن او در فتح ده کردان مثلا یعنی ام بیشن تو دخوازی مثلا جبر کو لسر تا و لسر زمان تا پستو پیکوتیه که او زمان لسر تا یعنی ام بیشن هزین کو دستاتیه دولت دستوان ده زمان خال سر تا فرض کن تو دخوازی تکی ام بیشن تکیلی خو وی زمانی هنه کی بسینور بکی مثلا ام بیشن بون من ترکیه جی فارسی جی عربی دخوازی بسینور بکی لی داویه پدویت هی پنجره اکشتر لازمه که تو خواب بگینی جهانی تو خواب بگینی پیشکتن زانستی هنگی و دامه بکی انگلیسی یا بکرد زیادتر بکرد تبره yani زمانی که جهانی ام بیشن زیادتر در فتح داده و ام بیشن هبونا کردان اصلا دیاسپورا ده falan مثلا او bu پیشکتن کردی لالیکجی در فتح ام بیشن yani hep avayki azat o dikare van sinoren ام بیشن çekiri da bezine vaki ko kurdeme ام بیشن behdiri de بیشن ama sinora derbas bike ام بیشن o tadi birya ragihandine birya satellite birya ام بیشن interneti xabigine hev toren juda çekel servi avayı o tekliye xay diplomatik ام بیشن xabaten lobiye peş bxe ben zaman xo biwavi xurt bigane va dikare be derfetek jij bu kurdan ام بیشن ku nahaji kurd hatta radaki jveki istifade etkin su de verdik naz بیشن بله ومش تتيم قالك جاران بيجن كرديت خطرة ده يعني اف راستيك حشك يان باوي كي دن كمرول يبنا رواج بر برسيار يا خويا قالك جار yani naha yani Kürdit hatırı da yani aliye ki tabi evet yani tu çava ve hatırı çava dibini o çava nezik dibi o bu çareseli tu çıdıki yani hege o gotun tecrübe destelanini tecrübe bejin xabatın parasını peşvabirne zaman dürdüxe yani hangi tabii ki evet bejin bu avaki cerrevine ju peyvira xore leheger ev dike kutu zedetir ام بیشتر جبو زمانی خوش بو چند خوش بو ناسمه خو خبات بکی خو برخستن بکی دیوار گلک چالاکی خبات بکی بیشتر تگ جبو هم جبو دستخسنا ستاتیا خو خبات بکی هم جبو پیشخستنا زمانی خو ام بیشتر قاد جدا دا خبات بکی هنگی او نابه ام بیشتر او گوتن تکوشینه کی بخاراتینه yani لی او مثلا او گوتنا کد بیشه ya işte zamanıma bindest o pır zulm zorlar ser heye o hatiye kadar hakkını be yani ev yani propagandaki valayı eğer ev bukhara ev aynı xabri xistin kini mesela ki take kesek ki şahsa ki em bejin eğer az em bejin mesela 10 sala yani 20 sala 30 sala da xabatı doza kurdayati yazdıkım o hiç az zamanı xone karım beni bilsin ama ne ayıba da gır karına ama ayıba min duxay çünkü her insan ekdivan şartta dikare vi zamanı him be dikare kijan zamanı bu xazet dikare him be derfet ve ki hene yani em bejin online ders hene em bejin portük hene em bejin gelek xabat hene yani bu ki kes nikare ve ki beje والله يجبركو زمان من قادخيا از الكردين نزانم ابا عيبه يعني ابا جرفينه بيجن ابا بيبر خرفينه يعني تو اگه دوزا ما في كردد کی دوزا زمانه آزادی زمانی کردی کی دوزا پروردی زمانی کردی کی ولا از نک از دوی بسکنم بلا درفت پروردی چه بن از پشتر بلا کرد زاروک مهینی کردی بم تشک ساتنه يعني تو خود کاری و دبستانی دل مال خود آوا بکی بزاروک خور به زمانی خبر بدی زاروک خورم بجن پرتوکا بستینی تلویزیون کردی تماشا بکیم بجن اینترنت کردی مدیا جوکیتا کردی بکارمی و بوی آوای تذکاری ve bişkin yani bejin ve niri yani bejin aşe pişaftını tıkari çarxa ve bişkin yani ev derfet hani bu ki yani ev propaganda ku pırze yani mesela zaman do aline aliyek yani bejin deslata alakadar dike mesela statüye aliyek mebxa alakadar dike ku deve em şu dest bikin derdora xoş malbata xoş bejin o xabre xistin bikin duvarda xabat bikin yani اوجي ما على قدر ذكر ام كمي كاري كنت كبسر ملي مبدين عليكي والثاني ام بيجين دسلاتي يعني الدولة السجدار بكن اوجي خاخ بندن از بيجمي يعني ازج السر همان فكري من
Mamoste zaman û siyaseta aktif çi tekiliyek çawa navawan de heye avayê ramanî. Yani naha siyaseta real em bêjin tabii dema tabiatî ji ku ketin yani hinekî em bêjin mesela desthilatiya herêmî parçeyek desthilatiye Tabii tabii helbet. em bêjin desthilatiya navendî ji parlamento jî desthilatiye em bêjin o yani carna ji ew qutbe yani ji rastiya xwe qutbe yani pir dikeve nava rê û rêbazin bîrokrasiya em bêjin ew desthilatiya devletê em bêjin yani bibe o ev dike xwe mecbûr dibîne mesela xwe bi serdestê xwe bide qebûlkin û li gorî pîvan û rêzikên desthilatiya devletê siyaseta xwe bike yani xîtabî gelê şuna xîtabî gelê xwe bike bi nasnameya xwe siyaseta xwe bike bi nasnameya desthilataran ev dike em bêjin yani mesela ew de em bêjin gotinek heye mesela pir dilê van dema siyaset mezarê me bikartînin ortak dilimiz Türkçeye na yani çiçek satın ya. Yani ne zaman mı hep var ya. Avay xwazayî yani ne bu ya lingua franca dibêjin ya demak em bêjin tedîl vê herêmê em bêjin zimanê ew zimanê aramî mesela lingua franca bû em bêjin demak em bêjin erebî ji bo milletê ew lingua franca bû lê Tirkî ne bu ya tişek wisa tunê yani em bêjin bi darê zorê hinekî li ser me hatiye فرض کردن و نه پیوسته کردک به کردک را به ترکی خبر بده یعنی عیبه یعنی و نه نه قبول کن دوام وی مشروع نکن وی روا نکن yani mesela neşaş siyaset van ejin için botani ciheki dayken botani jber ku vab Türkiye haber dedi oktuka yani mesela rastçı eve yani tutayı tu mera xazi ditin bir roman xo mera parva biki xo de zaman mera parva biki yani ha em bejin ya termek bu Kürdi tune Türkiye ve bejin ne mesele yani dünya xarana be yani ama yani ne mera Türkiye xo İstanbul'a bir Türkiye xo em bejin standart mera propaganda ne ki yani o şekil ne rastı yani bejin yani şuna bu ki mesela em bêjin dayikê şuna ki bêje ez aştiyê dixwazim dibêje ez barişê dixwazim ya jî şuna ki bêje ez azadiyê dixwazim dibêje ez özgürlükê halbuki dîroka özgürlükê sed sal tune dîroka azadiyê hezaran sala yani tê bikaranîn ji nava gelê me de zimanê me de tê bikaranîn bêjin yani ji ber ku mesela te jî destpêkê de qal kir ziman ne tenê amûrekî ragihandinê ye yê ramanê jî yani tabii tu çava da fikri tu çava bir pedki tu çava em bejin hest pedki em bejin yani tadi kotine ke de beje zaman ye zanyar ki nahar nave ne at benim de beje dama tu bi yekira bi zamana ki ku ev dizana haber bidi hangi te hitabi meji widiki lekin gitte bi zamana wiye dayke büyüre haberde hangi gotine te gejin dilewi ya ji dilewi yani tu hitabi dilewi yani ica جبوی که جدی ام یعنی خطابی دلی هف بکنم و بزمان خو دایی که به هف را خبر دارم بیشه مثلا زرافایش واسه یعنی ام دکارن زرافای هف هیم ببین یعنی و یعنی ام بیشن işte mesela kurmancı zazakiyacı sonrani yani hedi ber be haf dişen بیشن ام ve adetiş yani mesela beri cek ve kem بیشن süverege mesela ya hemi kurmancı yani هرگز بازار کی سردست هونه کی او دهات بزه مثلا می کرمانج بزازکی زانی زازاج پرنده به کرمانجی زانم لانها مثلا ترکی کتینا برش بکو ام بجن راحتی halbuki عادتا مثلا سرم بجن 40 سال رحمی به هر دو زرافایش زان ve em bir hişmendi zindi bikine em yani şuna zamanı ki din bixinna beraxam Rew rêbazê vê li gorî te çi yani birasî ji bona min jî wek kesekî ku li bajarekî hem zazakî ya ji kirmanckî hem kurmancî lê tê axaftin û Tirkî hemû deyaber xwe hema bêje. Mirov dikare vê rêw rêbazê ya jî vê axaftina ku em bêjin ez û yekî kirmanc wexta ku me xeber da او زاراوای خو از زاراوای خو یعنی تالیه ده من ev cerbandiye çava cerbandiye hem isal pir zede min cerban
حوالين سوران را بله گوتن کرمانجی ما باشنینم گو امیجیز آخافتنام نی سورانی پر باشنینه گوامه چی بکنم وانجی انگلیزی تکلیف کردم گونم گوت سورانی خبر بده از حول بدم فهم بکم دوی تجی حول بده یک دو سه ما دید که براستی پروبلم تنه اش خود کرمانجی پر خبر دم موجود سورانی آره انت تشتك فهم لك ببرسه بجاف تشي تشتي عین يعني هذا مشكلتنا يعني بيجي كي او زادتر مثلا يعني كل ما ام بيجن كرمانجي زادتر كار بربه بيجن çünkü قالك تيجي فورم مثلا ام بيجن تشتكي دمام نهاد بينهم تشتكي كو ام بيجن مثلا تلفزيون ام بيجن كار اوجي فهم بك ازيش فهم يكي بكي يكي كرد روجلات بكي فهم لك يجي يكي كرد اود بين تلفزيون مثلا تشتكي يعني ام بيجن قالت تشي وسهنا ام بيجن يعجبوه كي راحتر مروكاج هذا فهم بك دفردا مثلا بيجن يعني خبات يعني ما هم برزماني بين هم جي برزاراوي مثلا سياسه ما يعني تو جواك كي تشوا دخوازي تل غوري وي برنامه خوچيكي يعني ام بيجن تو جواك برزماني برچاندي دي باريزينه وسا هر ام بيجن نتنج بو كرديجي ام بيجن مثلا قال لي دن نوم مدى دجين ام بيجن يعني وسا يعني نها مثلا تشتكي مثلا بيجن يك برنامه çedike mesela saziyek sivil ya ji saziyek demokratik ya Kurdan برنامه çedike jibu bejin ev zamanı nişane zamanı işaret bejin ye mesela karola da bejin jibu van mesela kesikitine verger edike ya jid beje le tenezzül nake jibu Kurdi vergi sisteme ki verger pek bine çav herkes Türkiye zan çek satına yani o ne rastaji yani tedbir bile dük hesteni hiç nizam yani bile herkes bizan ve az khaz mesela zamanı xo ev bikim godar bikim sisteme verger dene ki bir çiz zamanı xaz bile haber bide le bile ev am bejin جهاف ده فين بكن يعني اف درفت هنا يعني بله تدو خازي جواك برنج بردنج ديمقراطيك امبيجن ابا بكي دبي ربازته و كنا بأودن او سيستما يكو يك رنگي سر ما فرض دكه ابا gidin tezindi kirin امبيجن سياسه ما دبي خو جوان تشتب شو امبيجن سازي ما سيفيل ديمقراطي دبي خو وكيدن هركس دبي جخوا دست بك جخوا سازي خوش ددور خوش قادر خوش خبط خل خود دست بك امبيجن يعني ما مستس مهاتن برداوية وحتى مهاتن داوية قلتن كتي جليز يدبك يعني كرم بل استمد بيجم بديفيا ما كردان بتابتي الباكور ببرنامج زماني يعني جنب بيجن بسياستك زمان وببلان سازيك زماني هي بلان سازيك زماني ياكو لتركيا جاهلا كمارة بهاتية مشاندن پلانسازی قرکرنا کردیه قرکرنا سپیه لان بروی پلانسازی کی گشکرنا زمانی yani hatta مرو کاره و پلانسازی نه تنش بو کردیش بو ام بجن زمان الدنيا الدروي تركيجي مرو دکاره برفره بکه و هر وها ام بجن پلانسازی کل پشتوی اکتیویزم که خرد یا زمانی هیا اکتیویزم که گرسایی هیا ام بجن و علی کیجی خباتن پیشخستنا زمان خباتن ام بجن yani perverdehi mesela hem de bejin perverdehi mrod kare online perverdehi çeke mrod kare zaninge online avak eri yani ev derfetene şuma televizyon ekmetine ku mesela ki ebaya em bejin dibistan seretayı dibistan navinci dibistan em bejin amadehi perverdehi tedani ders den dayın dersten peşkeşkirin insan etkazım bile kurdi tamaşa kuman tişten nasıl bikin yani xabat evi avayı em bejin خباتن پروردهی خباتن زانسته ام بجین تنکرنی او بکن ام بجین پدیویا ما اگر ام خوازن زمانی که من زانسته هبه دوی هر بشه زانسته زمانی که تایبته اوجی ترمینولوژی دوی ام تقاده ترمینولوژی ده خبات خو گش بکن دهمی قاده ام بجین زانسته ده دوی ام ترمینولوژی کردی چه بکن پیش بخم بک بینم پیش بخنم بجین yani. بله سعادت خوش ما مستر. یواش خوش. گلک سپاس بو که در نشکندن تو هات بو میوانه می استودیوی گلک سپاس مالت آباد. یواش. بله بینرین هجام هاتن داویا برنامه کدن حتی هفته کدن بمین خوشیده.